morali se dogoditi. Šta sam ja ovdje? Žulik. Kao, mislim da se zna ko da ne više počnemo da... Доброто вечер. Починае служба, слави до леси за ковади век. Дошайте ова се ректе заедно и поздравявате ме Сариена и сусесено нав. И магалата ще нам неколико стихови, ако почетах Фенела, Олафи да Лестрано, Йован 14, Фенела, да се не плаши сърце ваше. Веруйте Бога и мене веруйте. Многи su stanovi u kući oca mojega, da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripravim mesto. I kad odem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. I oglaso o Isus večećao stvari pleučenico neđi Penela, da meno gaoto vaptu mencem za uvijek, zajedno. I ženen, kad neka svoli naje, a men magajte проводина време оле, магajte бешао оле, магajte дружина мен, магajte пречина. И oglaso Isus večeri Penela, Madara, Penela, da se ne plaši srce vaše. I mene ženam dal možda i tuti si tu neseve strahovi, ali odvele rad Penela će, Madara. Sogote si ne penu životi, Madara. Ženeli sos, da le se odevelate. A kad je odevelate, onda ko šaj protiv momenta. Amen. Ajmo tu štako pretestavi najde vle. Delo vajedno tuti kjera, delo vajedno tutenglo klo svetu tron. I delo moli najetu, tu vodi na me, delo, tu blagoslovi na me. I kriv zaštite neku velu pramede, dale, tu i njanama rosiju i moć mi pravedno develi, na nemi i ekser tute. I mu najetu delo, tu blagoslovi na me, tu vodi na me, dale. I ek ja služba delo, tu vodim klena veje, dale. Delo potrebno i njanam će delo, bi su tute ne štiti će rani išne, haliluje, slava će delo.
наставинанието и тя рад заista дела. Благослови ме и нямам дела с нямам тучено чер. Солям дела това туено заедниštvo дела. Дела хвала че за са Исус. Zahvaljujemo ti Bože zato što si dobar Bog i Gospode, ko bi se smilovao nama grešnima ako ne ti Hristi. Bože moj, ti si pokazao ljubav svoju prema nama i ono što je zanimljivo, Gospode, da si ti prvi zavolao nas, Bože moj, da si nas ti odabrao, Hriste, da budemo sluge tvoje, da si nas ti odabrao da budemo pozvani imenom tvojim, Gospode, da se nazovemo decom tvojom, Isuse, a to je sve zato što si milosti Bog. Zahvaljujemo ti, Bože moj, hvalimo te, Isuse, hvalimo te, Gospode. Hvala te, najbolji što bi nama reći tebe gle, ali te marama reći zakljama reći tebe glesje, jer ovdje smo živije do vas. Hvalimo te, Isuse. Amaro život i kuće tebe
te Bože. I večeras Hriste, predajemo živote naše u rukama Tvojim, zato što si Ti taj koji se najbolje brine za nas. Hvala Ti Bože moj. Isus, hvala Ti da Tu Iana Mense, dela pomoži mi si tiste te pirak ledro me I tu daj men snagi dela, saku te meni njam slava, tu vazdeme dela tu vazdeme te šaj dela te živina, ser tu sumangej, ser tu suvačire, Isuse, haleluja. Slava Ti dela, slava Ti Isus. Tu te seguirás.
Žantlo život je među Isus. I zahvali najjači ti ja rad, evo i slavi najjak klobar ona, Isus, haleluja. Isaija 53. glava, ter u smrti su sestri Penela, prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolesti, i kao jedan od koga svako zaklanja lice, prezren da ga ni
zašto ne uzima se. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze na sebe. A mi mišljali smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Kazna beše na njemu, našega mira radi. I ranom njegovu mi se isceli smo. Svi mi kao ovce zažio smo i svaki nas se okrenu svojim putem. I Gospod pusti na njega bezakonje svih nas. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih. Kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže, ne otvori usta svojih. Prenelo Lafida, ano u dva trenutku Isus finale u potpunosti kokoro, u potpunosti usamljeno. Sareiri džole se pumarodu mom. Sareiri džole se pumarodu mom. I olestre najpašeman u šakula i ne olestre prijatelja. I ženeli svoj najgore, finale da čak i olestre u tad. Ko od uvek jedno večnost finale ole. I riđapec, i riđap olestre da pusti džale. Ano kva bolno trenutku, ko te u Isus lja svaku klove mlog greh, ko te hinele kuhdo i bardo, ko te i težina da rosao greh, da kva sveto. Od kad postoji u svetu pa sađi u kraj, zamislim se ovo tereta dva, o zlo, o greh, hinelu pro sveto jem savršeno jagnje Božije. Ali prenelo Isus sad vaše dža, a da lese su voli džame. I dok te čuvajeć kar, dok se ti namenu priolesti žrtva, ajmo te va, eno zahvalnost, da dolesti te pena hvaleći Isuse. A da lese su na postojini ni jek osoba kog vas svetom, koja biše i ne ti izdržinje dva teret, koja biše i ne ti izdržinje dva usamljenost, koja više i ne ti izdržinje dva Bog. Jedino koša i ne dva i nelo Isus. I izdrži dža praven pen. Dženeli kohi nole se na um. Duhe me. Duhe me. Oh,
zovde, Isus ubijatira, a sele baro, grešnikom ulja. Nešaj kroz orak, dokad sotarina, ne uvela me, život ide ono. Ljubim Penela, като Исус седя рад, дизайну рад, финале плевото ни коненце. И Penela, да ходя и задню вечер, последна вечер. Penela да Исус седял маро, гледай по далинджаленджи, кажа узмите и едите, ovo je тело мое, koje se za vas molite. Jer ovaj klasu je menče raja, se ti namenu pro sal klasu čeržao Isus. Jer ovaj umaroj pagaja. I Penela, uzmite i jedite, ovo je moje telo koje se za vas lomi. Penela, ovo činite meni za spomen. I u klasu Isus običinđa. Da ovdje dive ponovo kvel parlamenta. I Penela, dičera kva sad dok je diveo ponovo na vela. I kva su čeraje kate. A kva je samo slika. Em verovanje, to je stvarno vera, da u Isus kvel je dive parlamente. Ali također i namenjeno prošlosti se ti namen da u Isus dinđa plo telo majen zbog tuče. Da svako kohemo greh gledao prepesti. I je dive, kada Isus ponovo kavel, umarohe mi ovo, kala zajedno ole. I tad istuka se ti namen. Samo su ad vadi ve, ad ja rad kada Isus kavel. Na kuvel žalost, nego kuvel pobjeda praven pen. Kuvel pobjeda. A da lese su Isus već završin žar i pobjeda ku krstu. A da lese su Isus već mulo i vaskrsni žar. I kanal Isusa vela tu uspostavljeni plod carstva. I mene tu je raz, Đerobđanić, Veliko ja Penela, u carstvo klone kavel Isusi. Mangavate di kao kli slava. I delimično do kinjanki kja pul, šaj tu se ti naje, doživi naje debesni slava. Ali šalji zamisne, kad u Isus kavel jeg dive. Savi slava povela di ja Isus esi. Kad se reka di kale mare čense. Kad svako koleno, kad perel peseku kućujari, kad priznani da u Isus Hrist jedino pravo i čigove vela. Amen tu vav dječe raja. Peraje kućujari pina Isuse, tu nja jedino pravo i čigove vela. Isuse, zahvali najveće delo i za kvama rov, kva simbolički predstavini tvo telo. Hvala ti Isuse da tvo telo i nele kuzdoj, mardoj, lomi mezvoga mene. Isuse, zahvali najveće za i žrtva i patnja koja trpi džanzvoga mene. Hvala ti su svako maro greh, leljano pro telo. Hvala ti Isuse, so do borbu li džaname, da trpi džan sa Isuse. Hvala ti da priti veva sa sti džan. Hvala ti da je give ponovo kave. I da
нямам послушна тела песи, че райква, дела му знак сечење, да туче Джан дела, а меже најбаро љубав, и покажи Джан најбаро љубав. Ali takođe deli posjeti name da tu jegdi veka ve parlament. Važi Isus. Delo благословени, ja mol, ja simbolički predstavini klora. Hvala Ti Isus Hrisте за klora, това е проливи без Бога мене. Hvala Ti за klora, това знак новog saveza. Hvala Ti Isuse da mi klora i nam izmiri me da de. Hvala Ti Isus Hrisте за Сасо Чержан. И tu благословено ме дали духа лао причест. Zaista delo, tu благослови нам да tu vodi nam je, tu sačuvi nam. Sad vas unižavam delo. Unižavam i na Otca i Sina i Svetog Duha. И Библия вечерям же Сашай тела и Господина жертва. Цар те приступи на за кого. Маронем за кимо. И това са най-важни. Пенела ти измирна маро дроме да влее. Ти измирна маро дром. Да пелянси на пенянси. Еле се правен пене. Ако си не са ви препреки измеđu тутем и измеđu девел. Ако си не са во грех, ерата на одлук, дела променим, дела опростиме, дела очистиме или свако предячно, дела товljamo, намагава ти, че радише, родо пощените го дава. Ако си не са ви препреки, те прелеяли, те пеняе, ерата на одлука, мека понизи нама и каджавка да дава прощение. Нас само да ка понизи нама, чак и ако два верна нуш, навела поратуте, да дава прощение. Опустимо се права. Ма дозволим това ми ек терета на било. Ма дозволим това ми ек препреки. За да се со Исус вечержа. Лафи да лесно уче. Те очистинава родно там. Еле се а не ера то. Пренос кале мор, пренос кале маро. Очистим to bilo kako. Ma dozvolim je gorčina, mržnja, neprijateljstvo ili bilo so, te ponel to bilo. Ma dozvolim to ukamenuj to bilo. Oprosti te mrodo puštenje. И докато жилова и жили, следващото. Сред полато лайкът стиме, ропани, шайте вернем главата, лено маро, не ми мол, и onda ti renem в уменжи кod хана, и onda се ре заедно, като кала, като стопина се ре заедно за коло баронем за кило.
светло. Тяма гадато изгуби него радост, туйна печаль от пътевато. Само веруем и думата лъжа, да помине верната върху те. Дела, хвала Ти за Тъй любов, и заista захвалinaеш, Hvala Ti da je dogovor voli ne, Isus. Da dižan Tvoj život je međe. Haleluja, slava Ti. Jer ja primih od Gospoda što go mi predadu. Da Gospod Isus onu noću koju bivaše predan uze hleb i zahvalivši prelomi i reče uzmite i jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi. Ovo činite meni za spomen. I умирохваючи райного стата, символички представени Исус сестро тело, тана тема, плазмо тут не звук мая и нелеко ходова и мардова. Ajmo te laj rap, gdje se ti namen pri susesti patni in prosal това се черчазно. Ali također i da u Isus je gdje ponovo kada. Lej ha, това се o Isus черчаме. Tako i čašu posle večere, govoreći, ovo je čaša novi zavet u mojoj krvi. Ovo činite kad god pije, meni za spomen. Jer kad god jedete ove hleb i čašu ovu pije, smrt Gospodnju obznanjujete, dok ne dođe. I čaša koja je Čerajnova stara, koja simbolički predstavini su sestru rad. И Исусесен рад, че жам него савези да даде. Кроз Исусесен рад и си именно прощение греха. Кроз Исусесен рад и си именно спасение приятелят няма. И олесен рад няма оправдиме. Ali također сетим тук, да и туди жан завет да леси, розупани. Жан Исус се меме рава мае. Ущава дела сърнево мануш и живинава тучи. Сетним тук про завет кладим жани да леси. Никъд ма бисти, да обичам жани Исусе си дека слединоли да капира леса до мене. И кия чаша е рад, нехвал посетнико просал това со Исус е жад, ali također i со мен ту обичам жани да леси. Ajmo te lajte, pijajte, посетинаваме просал това со жад Исус.
Ісус, заклинаючи тебе за твій люб, заклинаючи за твій милост, заклинаючи за твій добро. Дела заклинаючи за сасочки дžanome. Дела заклинаючи, Исусе, со трудинжан твой живот и мен. Хвала, че со пролиминжан твой рад. Дела заклинаючи за сас. Молаето дела, турно сваляме рад и докашна дела и го. Проповед. Поможе нам ти дела, права маро ум. И тешай дела те разумина. Пеновама нуша, кола само шунена. И от това душа, кола е живинено вас твоя. Tu благословен и tu волен и цар това се молим и на Отца и Сина и Светлого Духа. Амен. Чайте беше. Ділова край, подек желим ка чи дал добър прил. Амен. Во Исус възкресенжа. И амен за Ускрес пеная Христос Воскрес. Сонε сте, шали лето пеная Христос Воскрес? Увек. Айде, Христос Воскресе! Заista е Воскрес! Амен. А вас ги генду. Супер. Слава до Лес. Що време джило, некли джалото на лапки да Лесро. И Finele, jekter noma nuš, Lesro nam Finele, Marko. O Marko volížá te pomožili monšenči. O Marko peseni okolina te kaj živinža. Volíža te žalite di kjel kaj si potreba. Uvek svako nese pomožinža. Ko neka se valjajem ti kalipe, na primer, planite rozbunari, ili te paralempe kašta, ili te seckolempe kašta. Sino so, o Marko uvek pomožinža vremenu šenđi. I Maško Romanuša, ano dva tam kaj živinža o Marko i nele jeku lesli, ajde treba kumšikale, pronavi nele Marije. Oj, u živinžajima koseni pažu.
I u početku, svako put i kad bio Marko vela, ovoj bi se hvalili peles. I kad bio Marko počinite krstini, ovoj bi kritikujem. И ей диведе си жапел Марко на щинете, велел лесе се уранило щинете за уши не се плео обавезе. И онда kada lovo Marko ti sadi ve, oj bude žao provesti. Počinjate vičini, Cenere tu da mene da ti mu ljamte rošil. Cenere da vajenđeme kaštate paravempe. Vajenđeta nemte kašta Andreja tu kaj njamo. Zar ne je ovakvi obavez? Jedno dva trenutku, samo se ne, samo se niža po Marko. Полмисло. Sad? Полмисло. Pa teško da neko pustim ponekad. Uvređen i Uvređen, iznenađen, doživlja šok. Ej, među rava te mi ne pomože navlači. Ništa vana nema ni dužnost. A idi sad ponošenje prema ovom. Sobi će ne tu kad bi reketo ne se ti situaciju. Pomoži ne, neka se i kad vole se u susret, jako ne nema ovakva dužnost. I onda, među nas, šajte si žape tu među. I onda na je trenutko našli ne vati še. I onda djavo su mobilin djavo tu. Iako vana ne ni to dužnost, iako tu ne morate će reda va, a djavo osoba mobilin dža, kao da tu morate će reda. Jer ako na Đerđana moj kao Holjani, ko velik, kraj, smak sve. Sobi će reda djavo situacija. Đerđana Marija prvo reakcija, a Marija prvo ljudsko reakcija, pa gotovo više, da mu dali možda. Ne, njima je nikad se dužno ništa. Skoro je maje da se žape slična situacija, moje prvo misli minale, a s ove pa meni nikad se ništa dužno ne ima. S ove mora neka se nešto počera. I onda se li uvek rodava odgovorom i Biblija, s ove se ne, njam ni dužno mene neka se nešto. Da se? Da se. Što najradki temo, šta smo kome dužni? За ремени нямам дужно. И а къде кикия тема, не накъде нямам само да вее каси соли нямам дужно. Него и кай повлачини пе границ, кай поставини пе границ. Кай и си граници измежду робства, ем слободе. Коте мен престанинаете служнаема, но ще не же постанинае олемри робови. Ajmo ti kada prvo se opinale Biblije, kada se soj njam dužno. Ština, povedam nekoliko stihovi, taj ili to stihovi za početak. Ali, ajmo ti ština. Kada se soj njam dužno? Prvo stvar, prvo biblijsko stih, dužni smo da praštamo. Сос, Фенела, Аномати 6.12, а каква е молитва Отче наш? Фенела, и опрости нам дугове наше, kao i mi što opraštamo dužnicima svojim. Молитвяне нека ли тя моля? Кобор фут? Увек. Okay. А вайздаши безброй пут. И опрости нам дугове наше, kao i mi što opraštamo dužnicima svojim. И кна туку коро, kad večere, oprosti nam je сарамесу простинае, значи подjednako. Сарамесу простинавач кари tu має oprosti. Сой нямам dužno. Те простина. Окей. Джай далje. Дух служения и послушности. Лука 17 глава 7 до 10. Пенела лавки да влезу iška. Пенела, кой пак от вас, kad ima slugu koji ore ili čuva stoku, pa dođe iz polja, kaže mu, hodi brzo i sedi za trpež. A na kva vreme hinele slugi. I onda Penela, ko tu mene, kad radi mene celo diveno polje, a ni njima. I onda kada mene čere, tu je odmah Penela sluga, sajte bešate has maro. I onda Penela, ne, nego mu kaže, spremi mi da večeram i zapregni se te mi služi dok jedem i pijem. Pa onda i ti jedi i pi.
Дали će on zahvaliti sluzi tvojom kad izvršiš šta mu se zapovedi? Ne verujem. Takva je Isus sestra Lafi. Tako i vi, kad završite sve što vam je zapoveđeno, govorite, mi smo zaludne sluge, jer učinili smo šta smo bili dužni činiti. И нямаме слуги да веси. Реално често го знаете пина и нямам слуги да веси. И женем, като служи най, се го печера. Волена е това вижда. Аплауз. Браво. Слава чест. Нијак на нещо тук. Волена е това виждана. И ако чирае нещо, тази кялама неко. Очекујна е со. Пажња. Очекујна е похвала. Очекујна е захвалност. Очекујна е било со. А остих пенела, дали е слуга очекујни било со тър по Господар? Пенела тако и ви. Kad izvršite sve što vam je zapoveđeno, govorite, mi smo zaludne sluge, jer učinili smo šta smo bili dužni činiti. Очекујна е награда да романуша со стужина е да лесе. Сватина е состри пишнал. Очекујна е романуша те денове аплауз. Браво, супер, те дикенаме романуша, те похвалене на романуша. Со стужина е да лесе. И онда ако надобина е аплауз, ако надобина е пажња, ако надобина е похвала, ако надобина е захвалност, женали се онда дава. Разочарна. Па дик нико на цени не моят труд. Дик нико на постои не моят труд. Нико на пинаваме супер, браво. Дженеми да, ако чирае нещо, а очекујна е, неко ти даваме аплауз. А мене нямам слуги да веси. А мене нямам слуги да веси, но чирае дай да веси. Дженеми да се остави служнае. Служнае покоря менче. Теди е разлика. Като очекујнава награда, да роверама муша. Kad me očekujemo, kad mo stav, mora neko te damo aplauz, mora neko te dikjava, mora neko te man te damo čast. Женали ка се он да служинае? Кокореја мене да служинае да върши. Али kad ne очекујнае, дика нехна, али kad ne очекујнае ништа, а ипак неко похвалина, за да не дава плюс. Kad ne очекујнае, а нико не похвалиме, нико не дикераме, нико не приметиме. Но очекујнџан не е разочарени. Али ако очекујнџан, онда веле джил конфликт, а веле джил разочарење, ма не черава више крв. Да сопер нико не цени, нико не поштени. Светлинајме, а те подгуцени видија граница. Ка се служинај? Ако служинај да леси, онда мате очекујна нешто. Али ако служинај покореја менџи, а очекујна е захвалност. И умнушајме да немаме захвалност. Това аплауз и жил со. Онда те речи, а веле жил проблем. Ајмо ти ще надајде. Те не лежи кара. Кадакле ја опрах вама ноги, Господи учите, и ви сте дужни, jedan другome прати ноги. И нямаме дужна нека се нещо. Трябва Сашо напред. Къде пред? Елела, кадакле ја опрах вама ноги, Господи учите, и ви сте дужни, jedan другome прати ноги. А катежи не се ръкае. И служење, и понизност, и пращање. Ано кој е стих? Дали могуче? И служење, и понизност, и опращање. И няма и дужна нещо. Понизност, служење, и пращање. И дика кубар мощно стих, пенела, кадакле ја вама опрах ноги, Господи учите. Во Исус пенела, ја и туѓалеме пред. И ви сте дужни jedan другog прати ноги. Ще најдај дуг према свима. Пенела ќе карва апостол Павле. Пенела дужан съм и грцima, и дивљацима. Kad penela divljacima, misleni za komanuša kolana i nele ta deo civilizacije. Penela dužan sam i Grcima i divljacima, i mudrima i nerazumima.
Пенела Сариенджијум со. Те проповеднава Евангелие. Те ширинава Евангелие. Onda Penela, Римлянima 13.7. Podajte dakle svakome šta ste dužni. Kome dakle porez? Porez. Kome carinu? Carinu. Kome strah? Strah. Kome čast? Čast. И къде е со? Дужни ням. Те платина, ама родово. Ка се со годово и нае. Понека сте нещо лае, вала яните дина. А къде е менжи това проблем? И нямам непощена премали държава. Со на платина ке строило плани. И каква се пенела коме порез? Порез. Коме царину? Царину. Međutim, od tebe ne samo mali krivica, ali na žena sam ti plati najstroj. Penela kome čast? Čast. Što znači činilo? Poštovanje i davanje časti. Marušenje, premalivolenje uloga u služenju. Дика река на динамата светлина, malo pre, 1000 стих. Котел, кога се учи работа? Навалянето очекуна в захваност, навалянето очекуна в пажа, навалянето очекуна в аплауз. Але кна пинел, ка се со год дугоинена, това доле. Ка се валяем къде част? Поштование. Оле се доде част на поштование. Иако на очекуина, иако верамо ноша на очекуинена. А мене нямам дужна, гека вреси, ти дава част, и ти дава поштование. Джай дай. Дух према слаби има у заедници. Като пенала заедници, мислимо при книжи. Пенела Римлянима 15.1. Дужни смо дакле ми яки, слабости слабих носити, и не себе угажати. Меđunarodno primetireno od teksta kva, Пенела дужни смо, цело време di кае сой нямам дужна. И е кна, ако нека си соле не се ли слабост, борини пенесуе, а мен валяни черенството чура, те че даме се рейте осудинала. Я ли кажа? Те забранинали се таварани хранджери. Ту най-баро греш коина. Насминеете кручине ква удар, те кручинян ква удар, са река дола и сака пага. Я ли кажа? Пенела, дужни смо даки, ми яки слабости славих носити. И не себе угажат. Я ме валяемте по можина, нато судинаемте от бацина. Због нека сте слабост. Дужна и нямате хара ека врести слабост. Нате съблазнинале, или уж горе те съблазнинамено пролесте. Због лесно слабост. Нате провоциринало лесно слабост и колки повършина. Ще трябва дали. Пенела чека, Римлянима 15.26 до 27. Пенела jer Македонija i Ахаja učiniše dragovojno neki porez za siromahe svete koji žive u Jerusalimu. Oni učiniše dragovojno, što rekna, a i dužni su im, jer kad neznabošci dobiše deo u njihovim duhovnim imanjima, dužni su i oni njima u telesnim poslužiti. Составljeni pri te ukratko. Оканжирия, ани Македонija, ovaj današnji Severno Grčko, ja Severno Makedonija su isijemi na men, nego Потелехе и Северно Гръшко, пенела Оканжирия, ани Ахаja, че един же пенела драговойно, че един же доброволни прилог. Але сега, драговойно, доброволно прилог. Че един же те би не поможенена помаре пененже, пененже кай. Ано Иерусалим, ани Канжирия Иерусалим, лесо няма чуно време шано Иерусалим. И канала пенела, он че же ва драговойно, али и дужна не же пенела. Сосе, он пенели солен наследствено ленго со, духовно имание, по сосни мислини, по спасение, по евангелие. Кота навело евангелие? Тари се ви пул. Таро Израел, таро Иерусалим. И кна пенела, пошто олени солен удел, а не олено духовно имание. И он пенела шае оленжите поможнен, а не помаро телесно пенела имание. А мене вие, možda, znači daje dobrovoljni prilog za inženjeru Jerusalima, ali ja sam već nikad zadari. Ali това се мога да правя. Аймо те поможна и ека вреси. Околенжи кола може да слабие финансиския мен. Аймо те поможна. Може да вана не буд.
Možda nam ne previše, ali ajmo ти поможна и екварес. Па нема няма право. Окей, може да тут на нето, але ако ще динжаме панжене, ако ще динжаме дешене, виждене, и ако динжаме по нещо, и положнижаме нека си. За това най-без значение. И канжери приляна на мен, мануша, и нямам дужна и екварес се поможна, и това отсутства. Къде кае да неко, на кера kroz право финансиско ситуация. За наваляните поможна и екварес. Джай дай. Дух у браку и у породици. Трябва да кажа. Муж да чини жени дужну любов, а тако и жена муж. Читаме по тексти. Тако су дужни мужеви любити своje žene kao svoje telo. Jer ko ljubi svoju ženu, sebe samog ne ljubi. Dužno и няма те покажи нao ljubav, a menđeno brak, za komorog supružnika. Uglavnom, омуша покаженено ljubav kroz briga, kroz hranjenje porodice, kroz doprinosanje porodica. Uglavnom удивляем ушенđe покаженена ljubav kroz poštovanje. Това измислижуме авай Библия вечеричка. Това редо кога Библия поставинжа, кога отдевел поставинжа. И мен дужни няма. Те волина. Към те покажена ljubav. Амареро месе или амареро няши. Гледай. Дух захвалности и сведочанство. Друга Солунянима 1.3. Пенела, дужни смо свагда захваливати Богу за вас, брачо. Тъчтина ли дай? Пенела, дужни смо свагда захваливати Богу за вас, брачо. Као што треба. И расте врло вера ваша. И множи се љубав сваког од вас меѓу вама. Здравојањето за појна и екавес. Да, хвала че се удјава да твоја тија. Хвала че се умеко благост. Хвала че своја менđe за цел каđери благост. Што најдај, дух пожртвовне љубави. Ако ништо е калестар, джи кна на слонижато. Ако ква стих на слонижато. Onda mi je nastupio. Knela po tome pozna smo ljubav. Što on, mislim to Isus, što on za nas dušu svoju položi. Knela, mi smo dužni polagati duše za braću. Jer knela, vidite, razmislite, ako hoćete, položite svoju dušu za braću. Ako ne, ne morate. Jer je ova knela? Knela, mi smo dužni. Ni više ni manje. Isus je Isus. Knela, ljubljeni ili voljeni. Kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti, voleti jedan drugog. Симе Панеек. Дух гостопримливости и подршки Евангелие. Пенела, ми смо dakle dužni primati takve da budemo pomagači istini. И къде пенела за по гай присижало о Йован, о апостол Йован, пенела шунжун сасо чере за ги канжери, со преминеем ушен, со угостинове. Те мине поможене за по Евангелие. Пенела, ми смо dakle dužni primati takve. Kakve? Окола кола ширнено Евангелие. Да будемо помагачи истини. Соведението вчера, това гостопримливо, към те поможена за по Евангелие било само наше. И къде постави най-питане, няма ли нека се дужна нещо? Соми се няма ли нека се дужна нещо? Генер, велма често нека на живота и лайно ситуациите пенана и нека се нищо дужно. И онда като читиная са те стихови, а не Библията. Сото вчера. Поставим питник, няма ли дужна или няма? Кайто мен можда, най-више сусретнението ми, а верема нушенца, а не очекивай, като му нушава, че не е нещо от мен, а то мен може да не няма ли дужна вчера нещо. Женен, kad umanušaj soleno očekivanje da men nešto mora tičera, onda лай не речи проблем. Не се да на мен да появи никакъв бунт. Да мене мора тичера, не мора тичера.
Co se čuje? С ови стане, сили негде граница. Толеранция. И сили граница негде ко те шајте пена готовиш на она, на имам душа. Стина е питanje, gde prestaje dužnost? Ако... Поведението. Sad? Към neko поведението. Kad neko povredinite. Ok? A ver neko, si li pa neko što mi se? Pa evo kao ova devojka što se naljutila. Ovo upravo da. Marija. Kaj prestanine maro dužnost? Kaj postavljati granice? Granice između dužnosti i ljudskih očekivanja. Ako šungem pažljivo stihovi. Kad оманушаи солено očekivaju da je men mora teče radi. Šunете? И Библия амен да ме родела. Амен това робови. Това робовие. Таро лоше хем грешна навики таро вера мануша. Кобор год да неко маро прав, кобор год да нека сволинае. И Библия никад нигде не вичинаме това робовие, те робоина, нека се веси. И омануша велма често подразуминена. Да, като пенал подразуминена, вече това е нормално. Ovo mora ti će raditi. Ovo mora ti će raditi. Pa tu i nямам побожно. Кай е канат? И женено, побожно, пенела се ко побожно, tu и нямам побожно. Па и tu и нямам побожно ме прави, извини. Сватинена ли? Kad god омануша, пелява пенява, подразуминена, очекуинена да нещо мора. А да вана не е библиско дух, пелява пенява. И ава е живиек питanje. O apostol Pavle представи penela za ki kanžirije no govorim teh problemi, a ni šesto glava. Penela tu menži ki sramota penela, su i klovena ko svetska sudovje, penela neverna manuša, tu menži penela sudinena koju pravu. I ovo penela, prva Korinčanima 6. glava, čitamo samo 7. stih. Penela i to je već vrlo sramno za vas, da imate tužbe među sobom. I onda večeri jek neverovatno istina. Penela, zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu? Jer вајаџи е пари ситуации. Ко те и Библија вечинаме, некад валяните претърпинали щета. Međutim, kaj postavili pe granice? Nekada mare rasprave. Ta rovena na nuša pričinala, tari kanđiri. I klovena, em pojavинена pe maškoro neverna manuša. I kanđirijanu korin, to verna manuša. Čak po mare rasprave iznesiđe ko sudo. Ko civilno sudo. И кна дикен, амен, валяни нека те увеламе толеранция, валяни нека ти амен те претърпиная щета, те ви не се чулиная мир, те ви не се чулиная и любовно ще раменде. Тако да некъде, къде си то право, некъде, въобще не е битно да и няма право. Нека да не е ради и те претърпиная щета. Međutim, o ljubav, валяни княз, на валяните цедините, o ljubav валяни свободно, те ме хямаш караменде. А нам нека стърпи цедина задню кап. Те цедина са кърпа. О любов и харне функционишение. И съве е практична граница. Таро дух. От дуго завършини. Ме нямаше дужо. Котел любов. Престанини това избор. Котел ще ме набиринавате волината. Но котел ме морате волината. Сватинена ли? От дуго или маро дужно, завършини по коте, кай о любов, престанините овел, свободно избор, млой избор. И ако нека се чирае нещо, постанини обавезно под притиском, onda вавише на не любов, него и робование. От дуго, завършини по коте унищини кли свобода, емо мир, ано Исус. О любов, на валяните постанини огорченост или горчина. Jer od dva trenutka kad u ljubav postanini ogorčenost ili gorčina, postaninaje robovi, a vremenu šenje. Od dugo završinite kad u manuša zloupotrebinена tli ljubav, em tlo spremnost da poложine. Jer nikome ne валяните това злоупотребираме. Шунджали не достиг да не валяните злоупотребираме, ти изкористираме. Шунджали ала.
Meni ide да рекомендува. Ано, Римлянima 15.1, че тижано стихова Пенела, ми яки дужни smo slabih nositi, a ne sebi ugađati. Su značini da valjanite pomoži nas oko lako slabije, ali bez uništavanje sobstvene slobode. Onda, ано Luka 17.10. И това е най-мощна стихова. Пенела, мен нямам залудни слуги. Залудни слуги у суштини значини безкористни. На безкористни него на валяните плати, например. Буквално нищо. Нула. Сега с вчера е узъл. В том смисъл. Вчера да ви не е доминая плата, не навред. Međutim, кой е моят господар? Ако у мен нямам слуги, кой е да моят господар? Началото ми вчера няма. Ако у мен нямам слуги, кой е моят господар? Удивявам. Едеместе слуги няма. Ми нямаме манушенде слуги. Интересантно да стане, че А мен служи най-манушенджи, а не няме манушенде слуги. И нямаме 90 слуги. Мора светлина да я разлика. Kad god u manušama njenate zarobinename, телена мари свобода, да мен мора нещо течера. Хелянам пинявам, сетенето ме. О Исус освободин джамен, молоте ви освободинаме. А не коверка му гелте заробинаме. Хелянам пинявам. А мене нямаме 90 слуги. Той нямаме 90 слуга, ми нямаме манушество слуга. И когда ава е човек важно става. Перцепция ljudi. Kaj мануша? Котел лjubav, u stvari, samo manuša regujnene, samo manuša dikena upravo ljubav. Kaj je ljubav po stanini očekivanja? So su manuša očekujnena mendra, da men mora ti čurana i nešto. I ulazite što na to men, so misli ne. Ако дружини жен некъде ба, сара лочи и да лесне. Да неко смотрили да мора това весе ти чере или ти търпи ноле, или ти поможи ноле, се тикне воле с Исус. Ако е стария особа, у реду. Treba. Neko je stari, само мануша, а леджи да лесте, да сватинем да ту мора ти чере. Па шефе, Сар? o chefe é que botou O chefe é que botou, olha, tu que botou de né, e при мене е плата за глава. И валяните шуралят. Как се валяните да час, то се валяните да час. Ако е некоя марон надрежено, а ме валяните постоянали, и те шуралят. Але къде причинава? Котел лjubav, постанени очекивани. Кай Сара верно още джи да лесте. Сара мануша сватинена. Първо пути пена, ей супер, хвала че права. Удуито пути хвала че права. Након трито, штарто, панщо пути, по-мора ти черева това. Що се ме черева оваква? Механикина. Сар менини при ситуация. Сара вае джи да лесте, па мора. И ако не черевам, че мен одма ходе най. У мануша велно често бистрена до ljubav делапи тари слобода. О ljubav делапи тари слобода. И сърхопочетък, ако почнат, например, омарко сочи джа. Дали неко тари джа да кисила? Да. Омджи лой поможи джа сосе. А да леси сума милято служение да влезе. Да леси сума милято вел корисно дружко. Але кана лесли комшика. Ой, вас смотринджа да мора ти чира, да леси дужност. Да обавезно, да мора да ти чира. И къд ме чиржа уренджа, мулянта рошил, кай ням ту. Сватинена ли? О ljubav. Сега ме пинява. О мануша често битена бистрена, да о ljubav дела питари слобода. И кна со се два десиник. А да леси со джединени навик е манушанши. Има очекивани. Джерен, kad očekuje skoro da kljunie klip i kanala Dženeri da svaku manuš i sole nese u super moć. И Пенела обратите да лажи голяшки Пенела и тук си донесли супер моч. Пенела сигурно, вероятно и сигурно им да постои нещо. Со ту шайти черево потpunosti се лепочно, со година. Со наштия вера манушати чере. Але пошто туче това лахко. А вера мануша, ту това не смътнестър супер моч. И само да това. Нека и амен
Нека си черај нешто из љубов, да со мене Ивана не паро, да со волина и слушајте положина. Але ја верамо ушаат вас очкуне, тоа е нормално. Ови валјаните ќе радо. Светинена. И онда има рушени два едини навика, има очекивање. Такоđe заменинено у љубов са обавезом. На светинена ова клачи рада со волинима, да го леси со мора. Баш тад кад мора, тад престане и дужност, не го више дужност ќе рада. Баш тад кад мора, а да леси со ништа не мора, него ќе рада да леси со волиналото. И края, запамтиме това Франк Пен. Љубов која е под присилом или очекивање, престае бити благотворна. Kad god o ljubav, da li prisil ili neko nešto očekujeni, kao ovaj normalno, mora, prestane това благотворно. Амари вредност на нейно стално задоволявање, таро аверема рушени очекивање, него ано послушност е да леси. Ано послушност е да леси. Дали е ква се очерава из љубови или да леси со неко очекување. И kada нарушај солени очекивања, осетинаја фрустрација, осетинаја притиск. Ali една фрустрација, два притиск, Франк Пен, не сигнал да валјаните престајната служи најде Изнад свега, ма бисти, ка се служи не? Служи најде лесно. И kad god da veramo uša na cenjena, kad god da veramo uša na poštenjena, kad god da veramo uša na očekujnena tutar kao da tu mora, ма бисти, да е да влезе и дали нямам душа. А мене нямам касте слуги. Е да влезе слуги от предам финал. Фенеле Жихар, 11 полно постих. Вече е то свакако мана. Мало превод книжа срамно. Фенеле, меđu vama što imate parnice jedan s drugom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije, Fenela, ne podnosite štetu? I s ovim se da li Pavlova šeri da uvek valjanjete trpina i te прегори на мене щета. Внимавате ли те размислената от това стих? Дали ова кај те вечери uvek? Ова е да кема негде uvek? Da, uvek. Опит ме Фенела да uvek valjanjete trpina. Dok ne vidiš da... Него да свесно valjanjete изабере на трпение, те ви не са чувина и любовно заеднище. И нето нека ситуација кој те занесе ствари пречутинжар или навечержа нешто. Или едноставно ту и няма нищо. И ви не се чуви мир. Що ви се сил некој не Библија това лачи? Исус. Ко? Опа. Дженерите Исусе ги неле потpuno право, да те единовно го пилат. Jesi li ti car judejski? Dženelinov je u potpunosti pravo. U finalu, jesam. Jedno je potpuno pravo u finalu, ne samo car judejski, nego car celog univerzuma. Međutim, u Isus Dženelin se hoće žati. Final je ja vlast, ja tuti situ. Učiti ljudi pravo. И onda получи жаби. Kad Търдиновно идва, нищо не го вижда. Нищо. Получи жаби. И Яко Хинов е потpuno право кога. Исус свесно забери жаби. Получи няма платно сос с боголюбов, солони джамане тут. И понекад любов, буд поворота и правда, и удобност. Kad utrpljenje prestanini, to je biblijsko. Kad uništinje maro mir, maro radostan Isus. Kad postanini stalno i konstantno iskorišćavanje. Kad u ljubav više na ne izbor, već obaveza. I je kršćanica, trpim kada je izbor iz ljubavi ili poslušnosti Bogu. Ne trpim kada to postaje ljudska navika ili prisila. Neko navikni žatino tretirinu.
И tu mora da trpi novo. Съвестно, искрено ли? Дали Библия негде ви чуем и това? Напитане. И прием практично питanje, завършвам това. По тебе няни, те подвоцина граница. Дали ги нямам длъжно, пеляна княга, и нямам. Каси, е да влезе. Омануша добинено плодови, теромарослужени, е да влезе. Да влезе суболина, е да влезе суболина и мануша. Али могалата за платина се ред. Ника се нищо не нямам длъжно. Нямам длъжно е да влезе. А омануша добинено плодови, теромарослужени, теромаро любов, теромаро да. Прием практично питanje, за било си ли ситуация. Дали е квачи работа? А да леси со мел да бережу, а да леси со слободно по корома ги утише работа, или да леси со сетинжун притисек да неко очекуини маме. Ано два тренутку, kad neko очекуини тута, а ту черея правен пене, че нали да нямам да постане лесно робо, ано два тренутку. Kad черея нещо зbog очекивanja на других ljudi. А че нали кобор приятелстви унищожа очекивани, кобор бракови унищожа очекивани, кобор книжия приятелстви унищожа очекивани. Дали любов и дали постои, kad кажем не. Дали kad неко отбинеме за нещо, дали постои любов. Ко ово най-баро неприятел, на мъгляте помощи има, kad най-потреби и немай. Значи саджи канана и не леко неприятел. Але кана постои жапно неприятел. Без разлогом rekao ne. Без разлога, он мора. Jel tako? Mora. Дали е към вас очерава, легар има попа 6 за родевата? Или ударение от родевата? И кла трим, универзална питanje. Шайте користина за свака ситуация правата. И ко край, соми се нашали кога цяло проповедите чухлани е кръченица дуй. Ако нищо не запотнижам, да ръкова се причиняваме. Запамте на кала. Ника се нищо не имам длъжно. И длъжно имаме да влезе сам. Ника се нищо не имам длъжно. Длъжно имаме да влезе. А омануша добинене плодови, таромо дуговани е да влезе. Си е интересантно слика. Че ти жали нека от мен да е посланица Филемон. Шо жали нека си тия посланица. А не бил ли на разлика, на нови заедно? Шо жали една? Че ти жали? Ukratko. A da li da dinipe da hinele jek manuš, lesto na hinele film. Hinele veoma banalo manuš. Lesen učero držin žape kanžirim. Kana ovi hinele verno manuš. Ali hinole jek robo, hinole jek sluga. Lesto na hinele onisim. I ovnašti notero Filemon i že ne mi kaj želo. Želo na Rim, na zatvori Koropave, te posjetilo. И Кнано затвори о Павел Лесо обяснено Евангелие и о Онисимо братинжапе. И Кнано сватини, о Филемон, на немо газда. Ови ствари млад прав. И мангалът и Ринамо королесте. Мангалът и Ринамо королесте. А да леси се у Кнано му прав, на немо млад газда. И onda Onisim da randilo do Filemon камарале, към ударле, кой не сока чия. И апостол Павле писини после. Читане човек, си е глава. Канела мате бистре. Канела са. Сойов тучи е тужно. Канела лесно дълго преват си му праман. А мате бистре. Дей той няма нужно мате. Към половината. Канела са сойчов дужно. И като канела дужно, мислено просало време со нарадинджа, со може да ощетинджа е Филемоне. Канела сао лесно дуго, писано праманди. А мате ви среда и той няма е дужно. И леси планен пене. Сао дуги, това е манушени совен прималатуте. Писи ме да влеси. А мате ви среда и той няма душно ме да влеси. И ко край, опет финал. А мене нямам слуги да влеси. Ника се не нямам нищо дужно. Семе да влезе. Ali vas nямам дужна е да влезе, омануша добинено плодови,
мора да се донесе. И ако е са коначе, свати не е сакала стихли, когато искрено става. Кай валяемте поставина и граница, а те са човинето, пломир, плодно се девае, ако некъд валями претърпини щета, прегорени щета са всувачени, само те ви се чуви нема мир, нема любов. Ali opet final. A meni njam dužna kasi. Kasne sluge i njam. Sluge. Amen. Deo moj najkriši Hristi dela pomoži nam živjeti. Razumi nada dela ja tema. Pomoži nam živjeti dela te razmislina o latar. I ti sad i ve dela kad kvani situacije. Ko tebe ono šaku velim očekivanja vendar. Ko tebe dela te postavi na granici. Дела сак те постави на здраво односе на мушенце, а ни ханжири, а ни поръци, или било кай, ки годна на зина. Дела му най поможе начи. Дела деме мудрост, деме снага, деме твой мир, твой любов. Дела чак и къде вајаме ситуация, те може да валяния менте претърпина щета. Дела деме снага, пишайте претърпина щета. Дела къде валяните получинаме, деме мудрост, деме любов, деме понизност, деме снага. И дава му знаете, деме мудрост, това са тут Исус Христос. И дава хваличи за сас шире и ту благословиме, разпустиме на мир, а но благословен пло мир, кога превъзразим свако людско разум. Нека се човини мареди лет, нека се човини маров му. И сега пашу му нижаме рад, му нижаме и на Отци, и Сина и Светога Духа. Амен. Амен. Що се тиче уторък, за кимолите, trebalo bi te uradame молитва ква пут кора нека сте. Ще ли неко полим ангела? Уваме молитва ква Бога. Еш, уторък у 7 сата уваме молитва ква Бога. Окей, къде завършваме служба да дадем простоинто ми Сариен, Камен, уторък у 7 сата ква Бога.